Pozdrav svima. Evo, probat ću jedan kratak snimak da napravim. Imam kod jedne DB12-ice. Ona je i od nje uziman materijal za razrojavanje. Normalno, pregradna daska je u pitanju. Sužavanje pregradnom daskom. Počeo sam pre nedelju dana da ih obilno nešto malo hranim. Sad ćete da vidite kako ja to radim. Ja ću da približim malo to. Malo, evo vidite. Skidam ovaj polunastavak. Ovdje ovako ova posudica. Malo ovdje su se davile pčele, što nije dobro. Nije to lepo baš namešteno. Da vidimo kakva je situacija, da li treba još da se gradimo. Sad naslov čisto stavljeno iza, nisam imao gde iza pregradne daske. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rama. Pregradna daska. Jednu letvicu herbe sam stavljao. Sad ćemo da vidimo ovaj ovdje trutovski. I nema nešto. Vrlo tanko da pune tu sa hranom. Da vidim sljedeće. Evo ga ovdje već leglo. Vidimo leglo i nektar. Da li je nektar, da li je sirup, ali pretpostavljam da je neki nektar. Jer ima 10-ak dana kako je dat ovaj zadnji put sirup. Tako da su taj već vjerojatno preradili. Evo, ovo je lagan ram. Znači na njemu su samo vjerovatno jajašca. Da. Sve to otvoreno leglo. Nisu još tu mnogo velike medne kape. Ovo će morati još jedna tura sirupa ovako da se da. A polako će, evo vidite ovaj ram sa leglom. Gledajte. Polako će oni da se smanjuju obim legla, a povećavat će medne kape. Evo vidimo i maticu. Vrlo, vrlo dobra matica. Prošlogodišnja. Imamo još ova dva rama. Ovdje vidimo malo polena i tanka medna kapa i zatvoreno leglo. Evo ovdje malo veći obim legla. Ovaj krajnji ram, on bi trebao da bude čisto samo hrana. Mada, evo vidimo i tu je matica malo ugrabila da zanese. Polen, perga, s druge strane malo i ovdje vidimo legla. Ovaj ram je veoma loš, zato je stavljen krajnji. Da bude za hranu, pa ćemo ga pretapati. Ništa, sad ću ovo da vratimo kao što je bilo. Moram malo ovako brže da radim, pošto već polako hvata ovdje mrak. Nešto sam kasno i došao. Znači, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Možda i previše to rama, ali
Če da vidite kako ja to radim. To je tu. Da li ćemo moći, pošto jednom rukom snimam. To joj je nekih 3 litra. Ja mislim odjednom. Ovo je filc neki. Filc stavljen. Ne bi trebalo da se davi, ali one su se malo davile. Možda nisam prošli put lepo namestio. U principu to je to. Pozdrav!